Limno saka Real Madrid haka quarter final second leg Champions League Persia ke Bayern Munich. Kum taru ke lintia jong ke Real Madrid mentak ayom kela kudno haka Champions League ke quarter final. Haka bah haka first leg kela matno ke jing syarem haka mat ke Bayern Munich da arla wekol bat negamit haka second leg kela matno ke jing syarem haka mat ke Bayern Munich da laila saukol. Kumta ke Bayern Munich kala job da ke cricket gol ya ke Real Madrid da Henry la saukol. Kumta ke linti ban kur trofi jong ke Real Madrid mentak ayom kala kudno haka Champions League. Haka bakla kudno ke lintiaj tang haka quarter final. Bat ke jing angnut kamtam jo kalin Mbappe ban yokur ya ke trofi haka Champions League kala kudno mentak ayom. Haka baka jingkermen jong ka Real Madrid mentah kadai setang haka La Liga Henry haka La Liga ka Real Madrid kaduna mentah kendai pun ia ke Barcelona ka Real Madrid mentah ayom kala kudno ka lintia jong ka haka Champions League tang haka quarter final kala kudno ka lintia jong ka haka Copa del Rey nadu ka round 16 bat kala limno haka Spanish Super Cup haka mat ka Barcelona. Kumta ke jing angnut mentah ban ko trofi ke Real Madrid kadai setang haka La Liga kadba haka La Liga haka bijikin pun kaduna haduk kendai pun ia ke Barcelona. Waradai ke Real Madrid kebalayot tep kol nengkong nekemit haka second leg tang hapok ke 10 menit lengbau gola. Haka ba klem da pen slam ke Bayern Munich kela penya kait no haka menit ke ba Henry lengbau pa lebih. Nang ta haka menit ke ar kendai golar lo yo bing sachikol ya ke kol ke baar. Henry ke Bayern Munich ke pen paino lengbau hari kane haka menit ke balai pupra bat haka menit ke sapuar ke Real Madrid ke layo ya ke kol ke balai lengbau kalin Mbappe ya ke bala assist da Vinicius Junior. Nang ta ke Bayern Munich ke pen kait no haka menit pe prap kendai lengbau Luis Diaz ya ke bala assist da Jamal Musiala. Bat ya gol ke basau nang tak Bayern Munich layo da Michael Olise haka menit ke bakandai po plosau ya ke bala assist da hari kane. Kumta haka second leg ke Bayern Munich klub limno ke Real Madrid da saw lai gol. Bat haka semi final ke Bayern Munich kan se kendu Persia ke PSG kan ba ke Atletico Madrid kan kendu Persia ya ke Arsenal. Haka ba ke Arsenal negamit haka second leg kila yakat baka Sporting CP kan bak Arsenal klayo ke Shikol ke first leg. Kumta ke tim ke balapoi semifinal kidai ke PSG Bayern Munich Atletico Madrid bat Arsenal. Bat ukalin Mbappe lingba ke ne ke Shikol ke bawlayo ne kamit mentak ayom haka Champions League wayo hadu khat sankol. Bat ukalin Mbappe haka karir ke jong haka Champions League baro menta ulapoi syaka new pokol. Bat barang bat ya ke record kum player bayo tep gol buntamak Champions League udai Ronaldo bayo shispa sapo gol bud paar Lionel Messi bayo shispa ar kendai gol. Henry ke bas ngosi nakam tajo kalin Mbappe kade banyo kur trofi haka Champions League nakam ta ka Real Madrid. Henry ke ne ke jing angnut kam urlong satia. Bat lada ka Real Madrid kam yo ban kure ka trofi sah ka La Liga. Kata kamut mentak ayom kam yakur watang kawi ke trop hero. Kumta baro art ligi klub kibadona kedan kebeningkong bat baar ke La Liga ke Real Madrid bat ke Barcelona kila limno haka quarter final ke Champions League mentak ke ayom. Kat bahapa pai pat ke jilikai haka Saudi Perlik Al Nassr mentak lapoi syaka nyupun rupun naki arp kendai senye lekai. Haka bah negamit kela job ya ke Al Etifa datang Shikol. Ya ke balayo bantep da ukoman haka menit ke balai puai. Kumta ke jing peteng ban yokur jing job jong Al Nassr ke Saudi Perlik kela don jikerman sisa ban yokur ke trofi menta ke ayom kublai sibon.